Pamiarsa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jemberane manggih kasus rabies ane ngelalahin sampiring desa Banyu Biru, Kecamatan Negara. Bidang Keswan dan Kesmafet Mastikayang sampi inucap positif rabies. Risampun nerima hasil laboratorium BBVet Denpasar. Krama sane nuwenang taler sampun keicen vaksin anti rabies. Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet Dinas Pertanian dan Pangan Jemberane Iwayan Widar Sematutang indi kepanggih nyani sampai duen krama sane positif rabies ring desa Banyu Biru. Sadurung nyani petugas beli laporan saking krama santukan sampin ipun ngamuk tur dan nyak ngama daweg tanggal 11 Juli sane lintang. Petugas raris nguduhang krama sane nuenang sampi nureksain sampi turnenten ngadol sampin ipun. Nanging pai ketandani polih laporan yening sampi punika mati nada. Petugas langsung tedun ke lapangan untuk ngerurus sampel sampi tur katureksain ring laboratorium BBVet Denpasar. Ring tanggal 12 Juli, dinas nerima hasil pemeriksaan laboratorium nyenayang positif rabies. Pai ketandani taler nguduhang krama sane nuenang sampi ngeruru far. Sampai nucap mangde kapendem tur nenten kaajeng. Kasus rabies ngelalahin sampi sampun kepanggih ping kalih. Data pinih anyar warsane mangkin wenten 50 kali kasus positif rabies kalih ring sampi rumasuk ring Banyu Biru. Sanilianan malih 50 ukut pinaka asu sane kejantenang positif rabies. Surya Dharma, Bali Pos.